pozdrav svima, dobrodošli u još jedan moj novi video. Da vam samo pokažem šta je u pitanju, šta bi drugo bilo nego temu. Ja mislim da je ovo moja do sad najveća narudžba, pa ću da je rado podijelim sa vama. Vjerujte da iskreno ne znam ni ja šta ima u ovom sve paketu. Sad ćemo vidjeti šta nam je ovo. Iskreno ne znam šta sve ima i zaboravila sam. Ne šem se. Ovo nam je marama. Evo ovako. Ovo je bijela marama. Baš je lijepa. Ova marama ide za moju sestru. Pokazala sam vam maramu. Sad ću da vam pokažem ovako ovaj artikl. Sad ćemo da vidimo šta je i ovo. Ovo je nešto jako pogužvano. I ovo je marama. Evo, i ovo je bijela pamučna marama. Svega ima, samo malo strpljenja i gledajte. Treći. Šta je ovo? Što volim ovako kad se iznenadi. Ja mislim da je ovo kupači. Pogledajte. Jeste. Je burkini kupači. Ako ko ne zna šta je, to su vam kupači za pokriveni. Evo ovako. Ovo je donji dio. Tako. Imamo ovdje nešto slatko, ne znam šta je ovo. Ovo su rukavice. Kako su lijepe. Cvijetne rukavice. Imaju ovakvu biserčiće po sebi. Preslatko. Imam sad košulju, inače bi rado probala da vidite kako stoji. Još nešto. Ovo je potkapa. Ovako. Potkapa. I ovo je isto za sestru, znači ovo nosi djevojke, žene pokrivene. Imam tako i još jednoj bež boji, da ne otvaram sad. Uglavnom vidjeli ste jedan primjer. Evo ovdje imam još, mislim da je i ovo kupači. Sad ću da vam pokažem. Evo ovdje i ovoj burkini, ovdje isto dobijete ovakvu, kao kapu, jel? Ovo marama, preko kupačeg i donji dio, ovakvu. Baš je kvalitet dobar. I gornji dio, ovako, baš lijepa plava boja. I ovo, evo ovako, super. Ovdje imamo dječju kupku, da vam sad ne otvaram.
Ima ovdje zelena, plava i roza boja. I ja mislim da dođe igračka negdje. To ću vam pokazati. Imamo još jedan. Vidimo šta je ovo. Šta je ovo? I ovo je jedna potkapa, znači ona se samo veže ovako lijepo. I ovo vam je stvarno teško sad prikazati, ovo vi morate da vidite, da bi znali šta je. Ali ja ću vam pokazati, ima žena koji gledaju što su pokrivene, tako da mogu sebi da naruče, stvarno su proizvodi super. I materijal. Ovo su neke čarapice. Stitch čarapice, ovako, pamuk je u pitanju, baš su preslatke. I ovdje imamo, ja mislim da su i ovo potkape, hajde da vam otvorim, da pogledamo zajedno, evo i jednu ću uzeti. Jeste. I ovo je ovako potkapa bijela. Ove su vam potkape super, znači pokrijete i vrat. Odlične su stvarno. I pamuk je u pitanju, tako da slobodno možete da naručite. Wow, što je ovo lijepo. Pogledajte, ovo vam je cvijeće. Sad ćete da vidite. Moram jedan da otvorim, da vam pokažem kako to izgleda. Evo ovako, samo se treba sad ispraviti dobro ove žice lagano i vidite kako je slatko. U bijeloj boji, znači predivno. Imate u raznim bojama ove cvjetiće, a nisu uopšte ni skupi i slatko je da se naruči. Nešto roze. Ovo je nešto roze. Ovo vam je kapa za kupanja, znači za more. Pogledajte što je lijepa boja u rozoju. I ovako dolva lanča. Super. Ovaj paket je stvarno do sad najveći što sam mogla da poručim. Ima stvarno dosta stvari, pa tako da nećemo žut polako. Evo još jedan burkini kupač i pogledajte ovaj što je dobar. Boja mu je savršena. Kad gledam ove kupače već mi miriši more, plaža. Ovo je donji dio, stvarno su savršeni. Malo sam vam više približila kameru zato što mi je svjetlost užas. Pa tako da možda vi to malo slabije vidite, ali eto u suštini dobro je to sve. Ovo vam je preko burkini što ide ovako. Ovo vam je skroz dugo u cvjetnoj, ovako, bezenima cvjetnim. Znači, prelijepo nešto. Jel se vama
desite, kupujete ovako kupači da vam nekako miriše na more, svježinu, plažu. Šta nam je ostalo još? Ovako. Šta je ovo? Ovo vam je veš. Moram da pohvalim, stvarno veš sa Temu je savršen. Kogod da kupi, naruči, neće se pokajati definitivno, samo gledajte veličine, naravno, i da li vam je pamuk. Ovo je ovako duboki struk i stvarno su predobre. Pamuk je u pitanju. Predobre. Ja sam ovdje uzela 6 komada ovako. Znači jedno takvo vam dođe i stvarno je odlično. Ja ovo stavljam u kesu, ali sad će ovo ići na pranje, ali hajde. Ovdje imamo još jedan paket. Sad ćemo da otvorimo i ovaj. Ovdje nema nešto baš puno. Šta je ovo? Ovo nam je nešto u zlatnoj boji. Wow. Pogledajte vi ovo. Ovo je kajš. Joj, oko sebe sam napravila vašev. Pogledajte vi ovu, molim vas. Lijepo je ovo sve, ali kako ću ja ovu... Pogledajte, molim vas, kako je ovo divno. Tišina. Pogledajte. Ne znam da li vidite vi, naravno. Pogledajte. Na neku haljinu, svečanu, ma ovo je, ne mogu da vam pričam puno. Imamo još ovdje nešto, sad ćemo da vidimo šta je. Evo jednog detalja. I ovo je marama. Jeste. I ovo vam je siva marama, ovako ima po sebi ovi. Evo i ovdje. Baš siva, lijepa boja. Nije previše upadljiva, već je baš odlična. Ovo vam je materijal za ljetni dan. Znači, savršen. Neće vam biti uopšte toplo. Imamo još nešto u rozoj boji. Još jedna roza marama. Pogledajte vi ove boje. Divna. Ja volim najviše rozu boju. Ko ne zna, znači najviše volim rozu boju. Mogu vam reći, stvarno sviđa mi se ovaj paket. Ovdje imamo nešto, sad ćemo da vidimo šta je. Još jedan kajš. Ovo je za meni jedan i jedan je za moju sestru. Ovako, pogledajte, savršenstvo. Da vam mi ovaj sad ne otvaram istis, tako da će ići jedan za poklon. Ovdje imamo nešto, šta je da vidimo. Jesu ga izlijepili Kinezi, svaka čast. Jeste, i ovo vam je kajš. Da vam sad ne otvaram, pogledajte. Ovo vam je u srebrnoj boji. Znači imali smo u zlatnoj boji i ova je u srebrnoj boji. Ovdje imamo, nije kajš, već je ogrlica. Sad ćete da vidite. Kako je lijepa i zanimljiva.
Pogledajte. Baš je neobična. Jel vidite lijepo? Baš je sad odlična. Ovo vam je znači komplet. Ovako ide. Kao što sam vam pokazala. Došlo je znači u ovoj jednoj kutiji i ovo vam je komplet. Eto super, možete ovako da nekom kupite zapakovana i da obradujete. Što da ne dobijete u kutiju. I imamo još jedan artikl i to bi bilo tu. Nadam se da vam se bar nešto svidjelo iz ovog mog videa, pa ukoliko jeste, slobodno mi napišite u komentar. I ako vas zanima jel kod ili bilo šta, ja vam mogu rado to da napišem ispod u komentar da ostavim. Evo nam još jedni kapi. Ovako, pogledajte ovo dole kako je lijepo. Ja bih vam sad rado ovo pokazala, ali sprljat ću od pudera. Ovo vam je kapa za kupanje, znači za mora. Eto. I ovo neka žuta lijepa boja. Idealna za ljeto, za more. Već mi miriše. Eto, dragi moji, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se bar nešto svidjelo u ovom videu, pa ukoliko jeste, pišite mi u komentar. Eto, ja vas sve pozdravljam, do sljedećeg gledanja. Ćao!